ukamuzigukana mwambika ewe Yesu we uranangaje Yesu we ukanamuzi ukamuzigukana mwambika ewe Yesu we uranangaje Yesu ashimwe kuri ndashimira Imana inteye iteka nk'iri kugira ikama kano kanya kugira ngo nshobore kuyihesha icyubahiro biciye mu kuyishingira intaye ku byo yankoreye Yesu nashimye by'ukuri ntibyari kuva ejo nta ntibyari mu nteguro bishituye nyine muri aka kanya urumva ni ukuri Imana nishimye ko iranteye icyubahiro hanyuma kandi rero ndashimiye n'ababyeyi banyiyumviriye ko Yesu n'abahezagiye by'ukuri bene data ahaye nta n'umwe Yesu by'ukuri atagiriye neza akamukura mu byaha ngira ngo icyohe turacemeranya ko twese nta sinokideha ariko icyo nababwira icyo ngombe kuvuga burya Yesu abantu n'abakura hamwe ni ukuri abantu n'abakura hamwe jewe sinibaza n'ukuri ngahaye Gitega sinibaza aho nari ngeze ko hari umuntu n'umwe mu bantu bari ngahaye bari ngaha kandi agize ikirenge ni ukuri ndabyizeye none reka mbaze gatoya nko muri aba bashinga ntayo bari ngaha canke aba bamama muri ngaha hayi akazi muraze n'ikintu gihambaye sibyo none hariho umuntu akazi kaheze kubera akaborego mugabo jewe akazi karaheze karahera kandi gahera ndabibona kubera akaboregwe icyo si ikintu gikomeye bene data Yesu yabore canke urugo murazi urugo si ikintu gihambaye umuntu yavubatse niba rubereye ushingiriza rugakomera mugabo jewe urugo rwarasenyutse kubera akaboregwe Yesu naduhezagira none kweri ahaye harimo nk'abantu babiri Satani yaba yaragerageza yarashikanye kuri urwo rugero murumva ko jewe rero mu bisanzwe Yesu ni kwari kunshobora gusa nako Satani ahubwo jewe yandira mu mbete none se ko muyumva mu bisanzwe jewe nari nakuriye mu muryango w'abakatolika mbere ndawukuriramwo kuko nagiye kwakira agakiza mfite imyaka mirongo ine n'ine none wumva ntari nawe ukuriyemo mama yari umukatolika w'imbere tumvikana yuko uri umwana wiwe kujya mu byo gukizwa murumva n'icyari ikintu cyoroshye igituma mvuga ko mama yari umukatolika w'imbere yari ngira ngo n'abataciye muri katolika murumva umuhari waho witwa abarerekiwe mama yari umurerekiwe kuva akiri umwana w'umuyabaga afite nk'imyaka 17 gushika saa ku myaka 77 none mwumva atari umukatolika kweri w'imbere urumva rero gukizwa ni ukuri byari bigoye n'umwana yagomba agomba gukizwa yaca avuga ngo nta kundi umwana mu gupfa ngo yikura ku babyeyi mugabo jewe ndifura mu nda ya mama jewe ndifura umugabo jewe nubwo byari ibyo jewe kubera yabona nari narunze uraze kumvisha ifu jewe rero yavuze ati wowe ahantu hose uzoja hoguha amahoro wewe uragenda n'amahoro ni ukuri ati wowe uragenda n'amahoro wenda kure by'ukuri mu bisanzwe jewe nari narutse nakunda inzoga nawukeye sinazerekwa kubera amabi y'inzoga nuko ntazinywa yari yaranshije kuko data yarazinywa cyane rwose
akazibabaza ku buryo yarakunda kuronka akazi Bujumbura yaduze n'abari bamaze kwaka nk'inzoga zikiri kuri kontware baca bazisubiza mwene kabari sinakaraje asubiye inyuma basigara barivuga ngo naka ngo yadusororeye ngo mba yamfise yo kwa naka bakavuga imbizi ya mbere njya muri komine by'ukuri urumva rero ntabura ndasanka ku buryo n'amashuri makeya nize itamu y'Ikarusi naheje 88 urufate kuba nafashwa na ba marume urumva rero ntabwo inzoga ndasanga urumva nari mfise n'umugambi bituma n'inzoga ndasanga nari mfise umugambi yuko mwishuri rero inzoga by'ukuri ubwenge nari ndabuze mwishuri kuko urumva ufashwa n'abantu bo hanze nuko nafashwa n'inshuti zikomeye ntibyampimbara yuko umwaka niwusubiremo kabiri aricyo gituma kwiga nashira kumwe zikuri mwishuri narabishobora cyane rwose ku buryo rero bamarume bari baranyemereye ikibazo cy'amansabira kuse baja hanze ariko rero mu mwaka wa gatatu kuri itabu umuhungu we materinere acarapfa hanyuma mpejeje itabu aho noby'umumarume asigaye ubanorereye buruse cyane yumvira hoya nawe afite ibimugoye akeneye kurera biga reka mbaze nkora imyaka ibiri negeranye udufaranga baramunanira bazosigara bariga hanyuma nongere sigare nubakiye n'akazi ababyeyi kugira ngo ntibazosigare baranyagira urumva ntangura akazi nahejeje itabi nari 8 ndatanga mu mwaka nyine gusigare ukiboneka nkorera mu ntara ya Cankuzo muri projet duhemba neza by'ukuri yumvira uwo mwaka nahemba amafaranga 20,000 yari amafaranga menshi cyane rwose ku buryo rero muri iyo myaka ibiri ibyo bintu nari ndabigeze ko by'ukuri ayo mafaranga nari maze kuyabona n'ako kazi ababyeyi naheje kubaka by'ukuri ndi umwana afise kazoza hanyuma rero umwongere wundi yari asigaye nyine acarapfa niko bimeze n'ijambo ry'Imana rikugira ngo aravuwe ubuvuzi bw'Imana w'umuntu rero ibyo kuja hanze bisa n'ibihaga birahagarariye ngaho hanyuma rero ndabaho uko woye mu Cankuzo by'ukuri uzimwaro sihavuga mu mezi abiri ariko nama nasize kuri aba babyeyi kugira ngo ndabe uko bameze ndabe n'abantu bari ku mashuri uko bamerewe muga Satani amaze kungirira nabi byaciye bihinduka ingene byagenze nari ngiye mu Cankuzo nja ahantu ngiye kuramutsa ababyeyi nja ahantu ku irembo y'ababanyi ndiyumvira kurengana ntibobibona nabi nja ndaca kubaramutsa baca barampa inzoga y'impeke iyo nzoga niyo Satani yaciyemo kugira amererwe nabi kugira ngo mpagaze dire hejuru nshitse mu jana abwira ababyeyi tweje kuramukanya ntimwogenda kwa naka arahiye amahonda ntararyoshe ngo wayumvise gute wayamenye gute gajiriye kubera bari bahazi nabi cyane ndaciye ndamukanya barampaye inzoga barampunjeje mama yaciye aturikisha ararira data nawe acaca mu gacerere nyine mu gacerere nta kibazo n'ubwo bimeze muriko mubifata uko oya ntacyo byabaye nimwumva ko mu mezi abiri nza kuramutsa ababyeyi naciye ngaruka muhira hari 93 naciye ngaruka muhira umwaka uheze naho nyine ntewe isoni na mushikanje agomba kuja kubaka ubwiwe nawe bisinobora ku bukwe bwa mushikanje ambirikiye iryo bari ibara ngira ntibwari bwashike no mu nzana abo batayibona hanyuma hari 94 mvuye gutagomba bwa mushikanje nukuri naciye ngarusubira muhira 9 naho nyine ntazamo n'ineza nagwaye igituntu ari mawe maze kunkora mu Cankuzo kugira ngo abantu bari mw'isana mu Kibumbu bashobore kundanira hagufi rero maze kunywa inzoga y'impeke haciye hakurikira kwiga kunywa inzoga
n'itabi. Ndaba umuja wabyo, umuja wabyo. Ntaraja mu byo kunywa inzoga by'ukuri, kukazi barankunda cyane rwose, barankunda. Ni ukuri rero bategerezwa kunkunda, kuko narakunda akazi nagakora neza, urazi umuntu ataborerwa. Mugabo amaze kunywa inzoga baca batangura kunyanka. Icyo naciye nkora, sinzi uwaciye ambwira ati ko akazi zahindutse, ndagutware ku mupfumu. Ndaja mu bapfumu, ngira nta mupfumu w'umucanguzo ntagiye, kugira ngo ndondere yuko ako kazi bosubira kunkunda. Nta mupfumu ugira w'umucanguzo ntagiye. Murumvaga bene zabo aho kunkunda aho nkoreye, ndanka urwango, baranyanka n'abagenzi baranyanka. Ninjiye mu kabari, akabari baca bakankana ngo ngaho karate karaci baratwica, ngasigara jenyine mu kabari, ngasigara jenyine. Urumva igituma bamwe ngo karate karatwica, ntaraja mu biyoga, naraja muri ivyo bintu bya karate, hajya mu bintu bashobore kwirwanira. Urumva rero bivanye n'ubusore n'ubuto, ugasanga umuntu atamereye neza, ugasanga namukubise kabisa, ugasanga namukubise. Urumva rero maze kumererwa nabi rero atambitse ngifise, baruka kumpekeza ngo baho karatwica. Hanyuma rero Satani rero arahava arampa n'urugo nyene aranshingira, n'umugore w'umunyarwandakazi nawe nyene kubera ivyo biyoga arateba arikinga. Basha yambariye ati naka akagabo nkawe mu Rwanda sizokabona, ndaja guseka Nyaru. Erega wari umugabo Satani arakugira akagabo. Rega charija bukira Kanyaru, nukuri nti inzoga nanywa, nukuri n'itabi, atari umupfasoni, atari umukenyezi akijijwe, nawe nyine akijijwe neza, ntawari gushobora kuvyihanganira. Amaze kugenda rero, ndamererwa nabi, sigara njya mu kabare kurya brochette n'agatoki kamwe, gushika naho wari gituntu. Maze kurwara igituntu ndaja mu bitaro nyene, iyumvire n'ukuri kugira maze kurwara ico gituntu sinashobora nkigenda n'imetero 5 nicaye. Mugabo maze gushika mu bitaro, maze imiti y'igituntu iratera akayabo cane gose. Nko mu kwezi nari yisuye gukora utugufu, nari ngwaye mfite amafaranga, kuko ico gituntu bataragitora databye yari yampagarikiye umushahara ngo nukwirwaza. Rero kukazi bambonye mu bitaro, iyo mishahara y'amezi ane bari bahagaritse, baca barayimburumva nari ngwaye mfite amafaranga. Urumva uramaze gutora mitende, uwarangwaje mugaretse marari, naca ndamutumize akansanza mu bitaro n'itabi. Wiyumvire uri ku miti y'igituntu, mugabo mu kwezi kumwe umuntu aba yandika imiti y'amezi 6, agaca atuma ivyeri mu bitaro, nkayicanga imiti, nkayicanga n'ivyeri, nkayicanga n'itabi. Haciye amezi 2 marume araza kumbura natoye imitendo kugira ngo nze mu bitaro kugira bashobore kundanira hasi. Umudogiteri bari yari yamubwiye ati ntagiye ishobora rizomuhonyera ku mufuko, kuko ndafise raporo y'uko anywa inzoga n'itabi. Ati rero muzogerageze mwefite patogira amafaranga ku mufuko. Hariho icupa ry'amata banzanira kugira ngo nk'itabi, nacamwo ikirahuri, ikindi nkakigurisha. Uwunge muri iyi fanta, iyo fanta naca ndayigurisha kugira ngo nk'itabi. Ari uje kunsuhuza atazi amabanga y'iwanje, akansigarana akanoti, naca ngenda ahantu haruguru y'umurisa n'abacuruza ibiyoga bita imizirindi, ku murandi bita iminanasi, ndaca ngenda mu munanasi. Ariko ndashima Imana, kuko iyo ataba Imana by'ukuri sinari gukira.
none wocana inzoga ukayicana n'imiti y'igituntu n'itabi ugahabwa ugakira. Hanyuma igihe kimwe rero nagiye kunywa umunanasi dutorotse ibitaro n'abandi bahungu, sinzi ko ari hirya no hino imporogoma, ndafatwa nyene mfatwa bukumbi, ndapfa nyene ndumva ko mvuye, ndacika nyene ikiyoka. Abo turi kumwe nyene baragira ubwoba, baraterura bene inzu, baraterura batwara inyuma mu gihango munsi y'ivoka, bati ntapfire mu nzu. Hanyuma mugabo ndasengera mu mutima, Imana n'ukuri jewe wakeneye kumpamagara sindavyanse, mugabo girira ikigongwe mama mbyara. Ni kubera iki Mana uwo mugirira ikigongwe? Ntuboyeho nyine bikora mu twenga ngo ariko aruhira ubusa, aho hari 90. Ntuboho nyine birikora mu twenga ngo ariko aruhira ubusa, ngo waye sida usinzokira. None bamwe bo kugatumba iwacu bokumva ndi ku miti y'igituntu ndi mwisana, bakumva naguye mu kabari mu mudiriri wo mutondera Mana haki girira ikigongwe umuvyeyi. Hariho rero abahora bihenda ngo bazokizwa ngo bumvise bateye ku mviro, nico kunda. None jewe numva ndasenga ngo Mana ngirishijwe ku byaha nakoze, kandi ndiko ndiyahura, kandi none aho sinariko ndiyahura, mugabo sinasenga ngo ngirishijwe ku byaha nakoze, nagira ngo girira ikigongwe umuvyeyi ushikane mu isana, ninashika mu isana ucunyica nta kundi cadahembuka. Hanyuma rero abahungu twari kumwe ngo yanze natwaye mazengo tugurire iyindi ntoya, nabo ngo tugende mu isana dusubire mu bitaro. Turagenda bishitse ndaryama kubera tugare nanyo ndasinzira, nzi yuko ntisimikangura, njabona hari mu masaha 6, njabona mu masaha 10, njabona ndikanguye. Rero ndahagarika inzoga, ndahagarika n'itabi, ndabandanya imiti. Hanyuma amezi 6 ahetse ndasohoka ibitaro. Yesu nashimye. Subiye mu Cankuzo njasanga baransusukanza, mugabo barateba baransubiza ku kazi, bansubiza natwara ikomini mu by'ubworozi, nari veterineri kominali. Njasanga urumva kubera nyine akaborego baca bampa imisozi imwe, watwara ikomini bagaca bamuha imisozi imwe. Yo mu yindi komine nari mishiha baca bantwara mu ikomine ya Kigamba, gutwara imisozi imwe naho ntwara ikomine. Hanyuma igihe kimwe rero ngiye ku kazi aho hantu, imitasiyo nyene nayemeye, sinzi urusozi nari ngiye ko ku muntu ampaye indaro, njambona imishiha hamwe nahora. Ashe naho hari imiziringi iryoshe cyane gose, n'inanasi iryoshe cyane gose. Ndaharavye naciye nshungukirayo, aho imishiha ntibukirayo, naciye nshungukirayo, sinasubiriye gusubira ku kazi muri iyo komine ya Kigamba. Barandika iteka rya demande d'explication muri iyo miziringi, muri iyo minanasi y'imishiha, barakubita ko misavye ndi muri iyo minanasi, barandika iteka rya lisansuma ndi muri iyo minanasi. Akazi karahera kamaze guhera, ndahagorerwa, siniko ndahembwa, ndacika imbwa, ndacika umuja. Nakindara abanyezamu, ego ndibuka umubonye aho akorera umutamu umwe aho mpindaro, nyana arahava agenda kwiyungunganya, ararondera akazu ka ntako, agira akaresitora. Uwo mubonye kenshi yampindaro, nkarara mu gikoni hehe, kubera nta n'agashoka nari mfise. Nkarara mu mbari, murabona sinzi ko hariho abantu ni mu gisirimu, sinzi ko nkarara mu rubumbiro mu munyota, ata n'agashoka mfise, ndimo gapataro k'akajini n'agashati kamwe. Nkarara nkumbakaye muri ibyo mu mbari mu munyota. Ahari ntabwo ndafatira abanyezamu ku bikarato, turarara ku bikarato.
hagera 11 wengeye kubakindaro saa 9 z'umuca 11 ukajya wumva hewe gutaha hewe bo yega byuka bwakeye nanje bitiro n'akantu uburuhe bacana abantu n'umuriza hari umumama umwe yavuze restaurant yateke imyumbati ndacagenda aho hantu ntagura isahani y'imyumbati yavuga amafaranga 50 ndacanja ko ngaho nkota mumbari aho umuntu uze muri restaurant nkota umucana ngahunye ndanatura indika narahagure ndagoga ubugesera buraduka mugabo icyo nabakundira muri Imana ni nziza kuko muri ibyo nagenderamo ntarabakana n'umunyarwandakazi satani yarabunze kunkoresha ikintu cyoshobora kumbara n'ubuzima cyangahera mu mpimba yari umwana w'umwigeme anyagiriza imbanyi atari kwanje kuko kuri ntiyari kwanje mugabo aranyiyomekera ko bose sinari bwakubitike ngo mbure n'ishesheti nubwo namwinzoga nari nkiri umuntu buke kandi umucanguzo kubera hari ku mupaka amafaranga yaraboneka uwo mwana w'umwigeme urumva yaranshaka rero agomba kubishyira kunyegera kuko inda atari kwanje icyo naciye nkora naciye ntegura imigambi yo kumwica uko nari nateguye kumwica hariho umuti twakoresha ku bitungwa kugira ngo ari nk'ibitungwa bigorana kugira bitekereze uwo muti niwe nagomba kumutera by'ukuri nari nateguye kugira simpushe kugira ngo imiti yose mu bwonko icyo yitera iterane ubutacikomera gatoya nari nateguye kumutera umuti wose w'imfizi 8 ari umukobwa w'ibiro 20 nari nzi amaserenga bangutse amaserenga bita serenga automatique ameze kujya kwa pistole urumva uwo muti narawuganiza ni serenga nyene urinjiza urakubita urushinge ugize n'akantu kameze kujya kw'inkoka detanse tugira umuti uko wawugombe kose tugira mwigeze ngo wamwinjiye urumva uwo mwigeme ariko nari nateguye kumwica mugabo Yesu acarantabara nyamwigeme acabyara hasigaye amezi 2 by'ukuri yaba yari inda yiwanje ngo abyare urumva Yesu acarantabara uko nyene kuko nukuri yabyaye hasigaye iminsi 7 muri uwo mugambi by'ukuri nari kumutwara muri pariki ya Ruvubu nkamuriza moto ariko nari nabiteguye kandi sinari kuhusha mugabo izo zose muri iki yari kuba mbi cyane rwose kuko burya nta kitamenyekana usanzwe rero Imana izindi ukoye rero akazi kamaze napondekaye sigaye ndarana n'abanyezamu hari naho nkarara mu mbari z'abahoze ari ababoyi ndateba ndataha muhira iwacu umwana nshitse muhira ndashomeye naho nyine satani arankoresha ibintu igishomeye kigize amafaranga uwo tumushomera nta mafaranga wigeze ni ukuri petit frere yari afite inka twararyamana ni ukuri yarayigurishije atagomba kuyigurisha arayigurisha mu kuyigurisha s'ukundi yumvise amajambo ndamubwiye hari mu ijoro turyamye ndamubaza yitwa George Invejori ati sawa mbega jewe niwe hari umuveterineri burya yizi iki burya umuveterineri erega n'ikibazo umuveterineri mugenzi yuko yize kuvura nisizo gusa ntihage umuveterineri niko ntarazi kuvura nimuga no kwicara bishoboka nijya nka yawe aho uri maboko koroye wontera ishapu nta misi wewe hera ntayishe ndiyagena sinopfa tujya muti w'inyundwe ntinaho ndi gishomeri ntisinobura amafaranga yo kugura imihwi
sinkawuganiza mu miwi ntidayihaye yori ni kandi yokigaramo ntimuyangayanga naka miliyoni n'ibihumbi 10 y'ubu erega zake yayigurisha kuri iryo terabwoba kandi muganga ari kubitira sinobesha nari kubigira rukuru Satani yari yangishije n'inama kandi nari nabiteguye y'ijuru ridatabara yuko mama yari afite inka 4 nari nateguye zose kuzirema isoko zaragirwa n'umwungere nari nateguye yuko nzomusanga haziragiye nkamubwira ntizirarinze none twitware ku mfizi ntimugabwira ntitugore tuzitware zose n'uzozingurira nari namutego y'uya acuruzi nka kariye yabinyemereye kuko yari kuma amakeya urumva yateze kuzime tukagenda mbeje kuzigurisha nacadamuha itikeri musubizi wabo atatemeye nawe nanye tuweko ujagamico nyamukuru ivyo byari mu mitima y'uwanjye kandi ngima ijuru ridatabara byari kugiye gukomeye Satani yari yanyigishije n'uri mugambi yuko nari mfise mu materineri yari umupolisi wo hejuru bukebuke yari afise aho hambere baratahanye imboho abantu b'abategetsi bamwe barazitahukana nari nateguye kumutwara pisitole na karashi ndayigurisha pisitole nayo ndayikoresha mu gusiga kandi sinari kuzihusha ijuru ridatabara nukuri hanyuma rero uwo mukozi izo nkamaze kuzitwara nari nateguye ko nje nk'umukingo canke mu makamba ngaca mpindurwa na identite kuko marume y'umupolisi abapolisi benshi bari bazinanye ngaca iyo ntangiriza nari naciye ntegura yuko ntamenyurwa na identite nari nateguye izina rindi kandi n'izina ry'ikisilamu mu busanzwe hanyuma rero igihugu cari yatabara Yesu aja arampakaza ngiri muri ibyo byiyumviro ndarashyikiye umugambi mwe ndiga bene data Yesu arakunda nukuri acampakaza n'ukuri muri DPR Mwaro acampakaza n'ukuri hanyuma maze kuronga ako kazi hoho abantu b'inshuti nka marume yagira kigira uko yaciye mu bushomeri ngira ngo aca yikebuka subiye kuronka udufaranga hoho ndacika umusatsi ndacika umwere udufaranga dusubiye kumunyura ku mufuka ariko inkuru y'Imana isubira inyuma ngishomeri urazi igishomeri kirakena n'ukuri n'ibisanzwe iby'amasigareti nirongo uburyo je narashobora kumara kunywa isigareti ipaketi isigareti 3 ku munsi mugabo urumva ushomereye ntibikunda umatura unteke ibintu 3 unteke rijya atabe kikirundi rero byarashira nkanaribuza ndaribuze rero naca genda ngafata amababi y'imikaratusi akaba ari usogota kugira ngo n'umunsi ahantu ijuru ridatabara ibyo bingamiye nkagenda nkafata amahubahuba nkayasogota ibyo byangamira nkagenda ngafata amababi y'imyumbati yumye ngasogota gutyo nkaca ndakuranya ariko mu ijuru ridatabara bene nabo rero maze rero kuruhuka kazi bibaza rero ngo ngiye kuba umuntu hoho rero bishabisubira inyuma narashobora kumara iminsi 3 narose udufaranga ndatashe muhira iminsi 3 ndi mu kabari 12 kubera nta byera nari ngiyo nkabyonkaza kuko jewe by'ukuri uretse ko nashambara gahisha bishanje gitobuto ahandi gitobuto jewe narashobora kunywa ivyo bega mwumva z'ikirundi bakora mu nanasi ivyo bita imiviringi narashobora kunywa ikarabirya amacupa 12 aho sidaheza amacupa 12 y'umuviringi gashashirako izere 8-10 n'ipakiti 3 z'isigareti kandi utambonye aho ndabinywa
uwo mpembe kugira ngo inyota irangije. Rega bene data, burya ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu ko yararetse ngo n'uno munsi niko ari ngo kandi niko azokwamara. Burya Yesu bitangaza ntibyahereye muri cya gihe cy'Abisirayeli gusa, n'ubu Yesu aracyakora ibitangaza. Ni ukuri mwiyumvire ibyo bintu, ariko Yesu akabisayira. Rero mwarimu amaze kubona rero yuko atanga ibintu, urumva iminsi itatu yarandi ku kabari 12 ntabwo mu ziringi zo mu gatondo nkawirirwamo 12 z'umugoroba ngashangenda ku matara muri izo byeri bene akabari bugara gashasigara n'umunyezamu tukazinywera ku gishirira ry'igihama tukazinywera ntiyabyaha yarabyungukiramo hagera 11 ntigiraho ntikumusaya aho tunabigira ndetse terere ku birara njye komune mu by'ubworozi hagera 11 ntigiraho ntikumusaya akigirayo 12 zigeze nacanda ahantu nta mu maso nacanda bakaresitora ajya gufunguramo gaca nsubira hahandi mu mudiringi kaba muri ubwo buzima ibitagahera ku kazi naho nyine ntibyoroshe rumva nama mu binyoma jewe ndazi ko ibyuma byamberanye ikinyoma cya nyuma nagize nti iki ni ikinyoma cya nyuma none ko byose nari nabuze maze kuri ibindi binyoma bindi bibesha hari haciye bitatu ntaja ku kazi kandi aho wowe nari tetemere komunari w'ikomine ya Gisozi naho niho siège ya DPR biri urumva hari ku biro izwi zitatu zigahera naho nyeye ku kazi ni none ngo muzovuga iki iko narabeshi ibi none umwasigaye iki cyane kumura kuvuga yuko abasaya babirusha nicyo kinyuma cyane cyane databuja mbonye ngo mesiero vacances ngo mvuye mu karuhuko hanyuma ndamwiganira arobeza icyo yakoze urazi gakiriye ari muri 2001 ngo muri bino bihe biragoye ngo n'abafite abasirikare baranyuruzwa ngo ngezwe wewe ngo rero bikaba byarabaye pore bikaba bitabaye naho ngo pore kukiwani Yesu barandokoye ngo benshi rero bigenze uko rero mwana umaze kubona uko wowe muhora mubyumva ngo mu buyenzi wari abantu b'abasenegale ngo barazi ngo ibintu ngo barokora abantu mwari marangwarayo mu buyenzi akenshi kana imbere y'uwo musenegale wenyine bamusanze hanze barimo namubwira ati aha rero nzanye umwana arwaye yamusenegale ati nabonye indwara yiwe barimo atarwaye yaciye amuha ukundi nyene ati wowe ati wowe indwara arwaye ati muhememe exami azoronka amahoro ari uko ayahereje mu kabari ambuka ko nyene nuko kandi yavuze uko uri mama kandi mu mubabari ati genda ubona ko mu ntango yari umwana mwiza yari umwana afite imigambi nawe nyine mvuze uko nazi ati rero umwana yarishwe
Mwarimu ati none wumfashe Nyamusenegale ati nagufashije nosubire ati wamukoreye iryo shano ati ubuhinga yakoresheje ati buzotuma adafata imiti ndamuhaye. Mwarimu atazoyifata ntizoyifata reka narabona ko nguweho nubwo byari uko narabona ko ukonde narabona ko Satani yangiriye nabi ntizoyifata ati reka kibondo imiti kibondo ko reka kibondo siwe ni kuri zoyifata reka nkiri ngaho muri cyo nkiri ngaho nyine reka nari nsigaye njeje yita ninda zarajeje sinari incoka ubuhoma bukajeje urumva rero inzira zikoranye rero n'ibishavu umuntu akiyaga nari nsigaye nsa umega nisa sisizira bakuvisa nukuri aha kubisimani tabana nukuri rero ati ntizoyifata ati siwe w'ikirundi ati kiretse woguma nk'amezi abiri ati je no mu bihumbi bibiri ndayiguha. Mwarimu ati ntizokunda ari umukozi wa leta ubwo ruhushya ntawukunda ntakunda acarampa nyamiti nyabiti ziwe nzofata amezi abiri hanyuma nukuri nuko yabivuze nshitse muri asirasiwe kuyirunguruka nayifashe iminsi itatu nyene nari guzunguka nshitse muri asirasiwe kuyirunguruka acaratuma mwarimu ati genda umurayi w'amwana wawe yamiti ntayifata. Mwarimu araza arambaza ya miti urayifata nca ndinumira kuko sinayishibuka naho biherereye ariko maze kumva iryo jambo avuze nkaguma rero ko nabona saa munani z'ijoro nashikira kurira mana urazontabara jewe nkuremo bino bidayimoni mana urazontabara nkuremo bino bidayimoni kandi Yesu yarakoze hariho abakikonye n'ibidayimoni byo mu bakuru Yesu yarakoze nuko atemeye kuri icyo bidayimoni byo muri abo basedekari yinjiza kuko iyo binjiza simba zinanye na Yesu n'abahezagire n'ukuri Yesu yarakoze cyane n'ukuri burya rero sinzi muri iyi nzara iririnda avuga ngo biremera ngo muri Yesu biremera ngo byananiranye muri Yesu biremera muri Yesu biremera ibyananiranye muri Yesu biremera muri Yesu biremera ibyananiranye muri Yesu biremera. Yesu n'abahezagire naho na saa munani narabona icyo maso yakoze nararandarira reka nta n'akamatera narayiguze petite inamutse y'iterabwoba yinjiye inzu y'ibitaruzi kuko yari azi ko ntushobora kumunika mu nzu cyasigara nkumbagara mama abonye yarinjira akarunguruka aho ndara yabonaga akarago njyana ko kashize niba agaca araba akarago akagacamo kubiri kamwe akagatwara iyo yicara mu gikoni akanya kagaterera ngaho we gaca n'agasora kugenda nk'akisasi Yesu aratabara nuko hanyuma rero n'ukuri nkaguma ntabaza Imana ndashira ko rero n'indahiro Mana igihe kimwe ntashe nawe ngira mu masaha munani z'ijoro ntimama ejo nagiye kwihana Imana izocire inkuba inyice nkure hajya Imana iruwe mama nawe akavuga kubera yari afite intundu urihanye urahejeje. Hanyuma rero hari isanamu ya Bikira Mariya mama mwumva ko yari umurerekiyo yari umukatolika narayimyaye ngo mukore ubwiza arayitwara mu cyumba aho rero mvuze mu nkuba ngizocize nyanure ntagiye kwihana nari maze kugenda ijoro nyinshi zira ku 13 byanka hanyuma rero inkuba ngizoca inkuba hari bikikana bukeye rero kubera nyine ntaje saa munani z'ijoro saa cyenda ibiyoga ibiki murazi ishengero ry'Imana risohoka mu masaha 6 saa njani ikabura inzoga zimva ishengero risohoka njasanga rero mugabo mu kirere cyahindutse Imana igurike ngo bibuke yangubanye narara nisabi yimira byo biyo aho ndamba muci
hasi ibinyoma cyose kubirashira ngaho Imana irunze yanguba imituragarundi muci cyadagenda cyo yaciye nkora naciye mvuduka aho ryamye none gamana sitabiroga gamana rimwe nakubwira ngo muri bizayibone tutazambukiye kubyuka none gamana simba naki none bishero n'ibyasohotse cyadagenda ndapfukama imbere ya sanamu ntabara Mariya ntabari za Mariya ntabari zo nokuri ntabari za Mariya ndiri ikigongo Mariya nokuri ndatabaza Imana kubera ari nziza cyabora hasi hari inguka imituragaro irahagarara ariko nukuri kumva ikurikira ashitari tutari gitandatu z'ukwezi kwa mbere muri 2008 njadagenda yewe ndamaramaza mpura n'umudamu mwe nari hakumisha muri bya byobo by'ikirere namuri hakumisha arambaza ngiye gakiri ngiye gukizwa ngo genda uzogaruka niko byamba ndababara nakaga mana ndibikowo aho kumbura sikera Imana igitabare none ndikikoye ugero uzogaruka niko byamba umugabo we gusa no kutungana afite imisoro afite inkuru nanjye mbikoye cyicaye mu ngari kwa mama none mana n'urumva ubona yindi mu mugezi cy'amarega mana n'abantu babarira Imana je kuzosubira no kuri rero jambo n'umugana n'umukozi w'Imana umumama arari paramfasha arambira tore ikintu kikugora ati wowe bagenda uraza tugagufasha hanyuma tugenda ugahera ntuzosubire kugaruka ndakubwira ibingo ndibujya mwafashije cyasubira muri bya bintu ndigaca ntinya kugaruka kubera nticani noza yuko protokole yoca impa amakuru kandi karabyumvira urazi gituma nabyumvira burya abantu ntituzi gufasha abantu kimwe hariho abantu bitwa ngo barakijijwe tw'abantu babonye nasubiye inyuma ntibasubira no kumva bwakeye urumva rero gacana bigaga none abo bantu base kumva bwakeye turi ngaha mu byaro nobasanga hariya naho iwabo bobo amakuru yo atinuka tindakwinjiye ati nukuri naho muzi kwikugoba uzogumuza tumwe twusengera dari tariki 6 jangu magenda kandi mugabo nikora mugana inafi Imana kazosura kumubiyoga bizoshingo bagiza bengubite hariya maze kwatu cyo jambo mbere Imana kuzana Imana nubwo nabanda yendezimwa nimumva ko mama makara icupa rimwe naragirikwa cyo kwabo cyacirime n'umwumwe itabiriwe n'ngo gasigaye amapaka 3 ngwetu mose bikandu nagiza akunda kwehukira hari hashara aho yicara mba muri ubwo buzima bw'ibintu bitatu ateye itariki 26 ngo kwezi kwa mbere 2000 nari natita y'amafaranga ndabwira Imana tukinama wowe Imana ungire ikigongo kugira ngo dukureho ibinyoma bya Satani byose Mana kuko Satani arambwira ngo wagiye bagitabasezeye ngo burya bwoko bw'inzoga naho wagiye muri wagiye utabusezeye urabona ko byasubira kuja kubunywa hariya amateka batayimuwe rero ndasaba Imana ntiburuhusha inzoga zose ndazisezere ubwoko bwose ndabusezere burya mporanye ubona nkunda ni n'abagenzi ndabasezere bikunde ko ndazinywa bica birakunda bwa bwoko bwose ndawunywa kugira dusambura amatwi y'abadayimoni hadusure ku mpaji ndazinywa ubwoko bwose n'abagenzi ndabasezere mu mapaka 2 y'isigareti naraje muri isigareti 3 bukeye rupendiseti tariki 2 ariko wa muntu tuba kwezi kwa mbere cyambira Imana Mana ukuri narende gushimira ubu buryo amatwi y'abadayimoni yose twayatangiriye ariko n'izo sigareti 3 nazo Satani wahazigaruka ngombe ndazinywa ndazihetse nazo nyine yohava azigaruka ngo narazisize ndeka ndazinywa njegeye cyadazinywa hanyuma nje ndakaraba nagendera mu kambi reka nakira kunarize nakapata kama nakashati kama cyadagenda no kuri Imana ndaje unyakiye no kuri untabara unteze imbere y'aba mugore no kuri sinzo suriwe Mana no kuri zo mukozi no kuri kohereza tarikire ibiri ni kuri zo kwezi kwa mbere demini naciye nsubira kujya kwa wa mugore yaciye nk'amezi 3 naho nyene ndahaca ndengana haciye nk'amezi 6 kumeze sira naho nyene ntaje kubera ko agiye kujya akazi ngira nko mu mwaka naraciye nka 2 kuri wa mugore ubu ngira ngo muri naka ngira ni namunani birahira
ntawe ugiye muri urwo rugo mu bisanzwe. Ni ukuri Yesu yarakoze, ni ukuri murumva ko Satani yari yarasamburiye akazi kagasambuka, Satani akagasambura kagagenda, urugo rugasambuka. N'umwana mu Munyarwanda twari tubyaranye umwana yagiye amutwaye, umwana wo muri Kenya. Urumva Satani yari yarasamburiye ko, ariko umwami Yesu yarasubiye aranyubaka. Urumva atarabona agafite nyine yarankingiye kugira sinje muri bya byago akaza arakandoza. Mu nyuma amaze kumva agakiza yarampaye umufasha w'isezerano, kuko umunyarwandakazi mariage ntiyari kuko ntibwari bigana. Urumva Imana yarampaye umufasha begana akijijwe. Imana yaranyubakiye wa mwana yagiye mu Rwanda, yarampaye abana 3 b'abahungu. Yesu nashimye. Kandi n'uwo mwana ari Rwanda ubu ni inkumi ikuze cyane. Ubu wenda abona hari ibyizigiro yuko dushobora kuzobonana. Ibyo bitera bicajende igihe ko hari ibyizigiro, hari inzira mbona kandi tumaze no gutangura. Mbona yuko uwo mwana tuzobonana, kuko ndamwifuza ko ndamwifuza uwo mwana. Mugabo hariho umuntu yambaye ati wowe ko umwifuza hoho bisuka, we bakwifuza gusumba uko umwifuza. Ndizeye neza yuko umwana tuzoba tukabona nuko mama we mutabishaka, ariko nta ngorane, nta kinanira Yesu. Ni ukuri rero Imana yantabaye uko, igitangaza Imana yakoze nuko nico. Ni ukuri benshi birabagora, navyo birangiza ndazi inzoga nanywa, hari abitabira nanywa, ariko Imana ikabifuta bikibagiranwa ibitigeze bibaho. Ni ukuri Yesu nahabwa icyubahiro. Yarakoze inahe yanjye by'ukuri, niyo naciye ku mayange, naciye ku masonga, mvugira hariho kugira ngo kuri bose kwita kose kukuvuga ari ibyo ntuvuga. Ni ukuri bishobora kumbera bibi cyane rwose, ariko ibyo mvuze ni ukuri ndibaza. Ni ukuri ni igitangaro Imana yakoze, mu bindi bitangaro byinshi yakoze. Ni ukuri none ubuye kugira ngo ndashaje kinda cyangwa guhoma ubuye singirana n'abagezamu. Ni ukuri ubu ndafite iwanje mba no gupanga mbakuruhara impanze aho kuba hose ni kwa ntawe ugaye. Ndahashima ni kuri muri mufashe kumwe n'abo bana ndi mu muryango. Ni ukuri Yesu yarakoze nahabwa icyubahiro. Mwami Yesu ndagushimira agaheza gusa, warakoze wankuye. Mwami Yesu warakoze kuri abene data, mu izina rya Yesu. Yesu gutiyutsa iyo koze nzamba mbere ya data ariko wandokorerako nari gutahira ibintu n'abakijije inyuma yanje, iyo utabatabara bari gutahira ibintu. None n'umwana ntuzabikaraho.